Atir bera engma dang reng lo main, the one above all, Pathian chu oma. Amahi engkim bulin channa ani. The one above all chuan thilti theina top chin nei lo ania. Chu thilti theina mang chuan Marvel Multiverse chu asiama. Ichuan nuwa Phoenix Force anti chu asiam lia. He Phoenix Force hi nunna lo la piang tur thil siam na le chiat na nei kop ve lo piang ania. He Phoenix Force hian form mumal nei lovin tuna kan hmuang deuh hian sava shape ang hian na in siam deuh bera. He Phoenix Force hi atarin emo athi ve theilova engma ina ti che theilo ni. He universe pumpuya psionic energy zong in belkhom lolo tur zong a representa engkim bul in channa tiesoi ani bokani. Universe energy zong laimu nei tu ni in multiverse pumpuya le huno la kalzel turapo ani bokani. Hemin nu hun rai tak nuwa chuanin Phoenix Force hian planet pakhat siam masak bera cheng te zong thi to na Micran crystal lutak le poimo tak guardian aveng tur ni in he crystal chunga hian alien city pakhat ombokani. Phoenix Force on hun velai deuh tho hian the first Viramen anti chu aron omchana a nuloka the living tribunal anti chu aron veleni. The first Viramen hi ama chawa maltak le khohar taka rei tak nuwa chuan nunna nei dang pani bing chan le rei shan ve ni chu athilti theina mangsu na siam veya asiam masak jok chu aspirant in avua anunong jok chu celestial tin avole bokani. Heng athil siam pani aspirant le celestial te hawian amang thoin thilti theina ro pui tak ve nei vein nunna nei po engma lawa tangin an siam chuak ve thei thoni. He aspirin le celestials te ho hi an armor chunga hian taksa physical omlovin energy hlang vekania. Aspirin ho hian an mani CM2 the first Viramen hi an za in chi baibuk lama po an ursun ema nunna na yan CM do na piangin the first Viramen remti puina an la masapot chinani. An pathian angan en the first Viramen laka hian an rin emani an ni hichu amai ro chu heng celestials ho ve thung ero hichu the first Viramen thu oilovin an hela nunna nei emo thil ro pui reng an siam do na piangin an siam tu ron lovin an du dan ang angin an siam china. University Amazon zong alo chanzel theinan le an mani pon tun din mun aya an lo changkang chauzel theinan siam tu laka hian an helani. Tichun aspirin le celestial so chu anin mil thei ta reng lova an du dan chuin an thei tla lo wang chuan atopa chuan indo na rap thak tak chu aspirin le celestial stein kara chuan aron chuak tani. Heng beings pani dahi an powerful boka nakina chuan thar ro lo le zel tura po engkim dominate le control tu berni an tum ve ni. Aspirin ho chuan le god killer armor an ti chu CM chuakin an haveka hei wangin an chakta ema celestials ho chuan an nei theilo ni. Celestials tam tak chu an thi trewa amai ro chu celestials ho hi atopa chuan an chakta lava aspirin ho hi an thatrem 5 veka an sul nu po mu tur tolo khopin an ti rem vekani. Ti chuan aspirin ho chu mit kanti thonthua bak an chanchin soi tur talovani. Chu mai po chu ni lovin celestials ho chuan an mani CM2 the first Viramen po chu tha tumin an hliam na sa ema an tha man lovin first Viramen chu hlataka ain sa seng man ta hloni. Hun rei tak chu the first Viramen chuan phubalak le tumin multiverse khoilai monia omrengani. Ti chuan first Viramen a siam zo nuwa living tribunal a siam le kan ti to kha living tribunal hi Marvel universe a chak ber dot tunin Marvel multiverse pumpuya hianin ama hi pakhat chaw omani. Thil sim dang kana soi tur te ho hi multiverse universe mun sanga pakhat theu a sang vekan omle veka ama se living tribunal ti sial big tu chu pakhat chaw ombikani. Living tribunal hi multiverse pumpuya mystical force imbalance diklo le thalo veng tu tur siamania
universe pakhat kha universe dangaya a powerful fal big lo nan le advanced fal big lo nani mo cosmic thil imbalance lo reng lo theilaka aveng rengani multiverse thil boy noi lo in tok khoma tanga thil seber lo thlen theina dal tu le lo en kolber tu ni apoimo khop maya role hi living tribunal nu vela hian Marvel Universe raise powerful per pakhat the Beyonder anti tetsu alo vele tana Beyonder so hi an powerful MMA alien race ro puitak nin dimension pakhata multiverse pona dei anom bikani ani ho hichu the Beyond ti khovela trangin an lokalani hun lokal le sheta ever night dimension atang suan the dweller in darkness thil nung zong chunga khlona na men lo tu theina nei chuan multiverse pumpuya supreme ruler ni chu aran du tani ama hi ani boxi lawa chuwang chunin reality zong chu abula changa thak that le veka ama chu thu bera inda chu atum tani chuwang chuan ni chine kan soi phoenix force in alaventur mikhin crystal kha reality set tha theile universe mun sanga ol sam taka mi kaltir thena power alo nei wangin hemikhin crystal hi ti chiat vek tumina beya ati chiat ma taka ati khem chuan aveng tu tur lo don lok to phoenix force chuan aron ti topa dweller in darkness hi aron ne tani ti chuanin reality thaka tumchu thakin lo umle theiloni anu chuan sentience of the multiverse sentience of the cosmos tian ko chu aron umleya he hian eternity ti title apu bokani he sentience of the multiverse kan ti hian ala ve reng nang le ala dam kho chu ve reng nan suan planet hi a eize langaya tinama hi Marvel Universe science muchuak tu le thil siam so thil sak chu muchuak tu ani heti hun live vel hian multiverse hian anlo to ani mai thai multiverse pumpui chuan chiat na men lo apan mek lai lo nia planet pakhat ta a ami cheng thivek to zinga ladam chun gelen ta planeta scientist bon tak mai science le technology thiam na sang uchuak tak nei galen of ta tialar mai chu sentience of the universe hian ron ria ti chuan le sentience chuan chu multiverse thime ka chuan galen of ta nin chuan an thi ve don ti chu a hria chen wangin andam khoswa the danom chun chu ama sentience of the universe le galen of ta anin zom chawin ani ti a sheta din chu me pialama anin zom chuanin multiverse thar aron piang dorani ti asia chu multiverse thara chuanin khovel thar omin bigs dang thar tepo an piang cheu dorani ti ashebokani chuwang chuanin sentience of the universe le galen of ta chu anlowin zoom ta a an hanin zom chuan le cosmic ek lian taka an chang ta a chu cosmic ek chu na takin ron poka chu big bang antini chu big bang zuwa chuan galen of ta le sentience of the multiverse te chu mi thar hlak anlo ni ta ni galen of ta chu galactus kan tia hian aron chang ta a ti hianin galactus ani nu hianin anun zel thainan le apowarte cheral meilova om ve reng nan planet sang te a hip chiat vek angai thina henga planet hip thin chunga mi cheng te po an thi vek thina ni Fantastic Four movie sangni pasaria pohan khovel ron etum kha tiro hewang hian Devourer of Worlds ti title thar aron nei bok tin chume pialama galactasian Marvel Universe akal chun zum zel theinan rol poimo tak a play boka celestial howin universe anlu apum hlum vek lo nan planet changa celestials omza chu a check fo thinani asan chu celestial so hian Marvel Universe dominant an tumlu tuka planet changa kalkolin celestial thar alo pian zel theinan wom kanti nu pum chunga tan le tui atana mangin chi anwada thinani Eternals movie pokhan tiamut the communicator pokha arta khan achi an da kha aron pian kha ti chuan le ni china sentience of the multiverse kan ti kha mi thar hlak ron ni ve thawin eternity thar aroni tani ama pokhan eternity title kha chu ani to thawa mase he multiverse thar ron pianga hian tuna kan hriat tak eternity hi aroni tani heti role hian le eternity hian u naw nu a phir pui nu infinity chu aron pian pui ve ngala
Oblivion, Death, Chronos, Master Order, Lord Chaos le Never Queen te chu aron piang ve ngal bokani heng ho hian physical form mumal nget an nei lo wangin Marvela abstract cosmic entities tin mingvu an lo ni boka heng entities sang te hian cosmo a hian rol poimo le lian tak te an nei thewani heti hun lai hian le nemesis an ti su alo ve reng towa adam rei to lu tuk le a khor to lu tuk chu boring ati dewania ama top hi big bang role hian lo in tipok dar ve vekin heng infinity stones infinity gems kan ti hawa hian aron changta ni nemesis si aron hun chi hriat ani lova ka chhirna than khata kha chuan first firmament ten khanan rol ti te nia ti hian le infinity stone so hi reality stone mind stone time stone power stone space stone le soul stone te nia reality stone hian thil ni na sa shrim hi adu du danin a thak theya mind stone hian miril ru adu du danin a control theya time stone hian hun hi adu du danin a control theya power stone hian energy adu du danin a control theya physical strength chak tak ape thei bokani space stone hian universe mun sang portal a hong theya soul stone ve thungero chuan mithi to te tharawa du danin a control theya mithi to thlengin a kai thole theini he big bang atang hian Marvel multiverse a hian time hun kan ti hi a intran ve chawni Marvel multiverse tu na kan hriat hi alo piang ve ta chaw tinani chu he multiverse tharlo piang hian energy zun zam powerful tak apai chewa tuna kan khovel tak ai suan a universe a shim po hi a magical sa shim ani hi achunga cheng ho tan po power nei na chen satamani eternity le infinity te kan soi zaw lokang soitong khan eternity le infinity te hi pian pui u nau phir ania eternity hian time hun a entira infinity u nau nu hian space hun all a entir thungani hengmi te pani hi Marvel pumpuya an thunei na hi living tribunal ti lo achon asang berani anmani hi abstract entity kan ti physical form mumal nei lo ania eternity hi achang chuan nunna zong in bel khomna ti le universe a thil zong omna ti soi ani hel thinani eternity hian anuwa ama atanga chuak concept sang emo afa te ti soi tam takania heng ho hi independent takin entity sanglak anroni chun zom bokani anmani chu empathy eulogy expediency entropy epiphany enmity le ion te ani anuwa fadang now then explosion le gravitation te anei le bokani infinity chu han soi vak tur om lova eternity melma deu ber chu death ania infinity melma deu ber chu oblivion ani ve thungani tin death hi realm of death ti mithi tharau omkhomna dimension sandeya a oma he realm of death hi minung ten antlo ve theilovani ama hian physical form original pa ngai nei lova alan dan hi ru hlang angin aron lang thinani ama hian thil troi chhevek tole engma alo nothingness ti chu a represent ani tin oblivion po hian form mumal nei lo ve thavin primordial void an ti chona chengani heta hian nuwa nal symbiotes god ho po kha aron cheng ve bokan tin lord chaos le master order ve thung hi thupe ka le boina an thu ber thungani an mingang ve vein an mani ni nahi ania lord chaos hi multiversal event thleng phakhopa boina a alo judge shina master order ve thungero chuan multiversal event poimo china thupek order ape thinani tin lord chaos le master order te hianin being pakhat powerful takan siam chuaka ama chu the in betweener hi ania universala boina le thupek lo balance turin an siamani anu developa premier gods kan ti te anron om thar leya ani ro hi chu siam tu hian thirsia theina le du thlan theina nei ve theilovina siama universe hi chanpuya ngai na laia chanpuya thil engpo lo la thleng le zel turatana lo in ruam han top chu an hna anini amai ro chu nuwa hriat na le du thlan theina anron nei ve theitrana ti chuanin siam tuin a siam chan na lai takha an zom du to lawani an mani ho hi eglis diablerie tenebros antiphon le brio of life ti anni anu le hianin the builders te aran omlea heng the builders te hi captain universe siam te ania captain universe su anmani ain om masade ito tinani chu anmani hi perfect beings thil siam thafam kim tia authina nia thil siam tu le thil satu anni time le space a structure control thei turin system chuan siama universe le universe song in kalpo theina an siama chuan thil siama kalte chu anno hliamani pon antidam thinani builder hi chihni omin creator le engineer an omani
asiam tu Captain Universe fati angan niya tin he Captain Universe hi na builder sau hian annu anginan ena an soi moi thina ni ador le the watchers te an lo lang le bing dam chuak te zinga chuan universe technology a sang ber race pakhat an dam chuak lo maya heng ho hian chung kha chu civilization pakhat chanpui ngai chu chanpui an tuma chutian han chanpui na lama chuan le chiat na rap thak takan tok ta lo maya chumi hnuwa tang chuan universe pumpuya thil thleng shrim shrima engti kong zong mai inrol emo in hnam hnoi to lo turin vau chu an siam ta ni ti chuanin voi khatma inrol to ngai lovin universe sang sanga thil thleng te chu an omna hmuna tang chuan an lo thlir char char thina ni ti chuanin the watchers ti hming chu an lo puta ni ani ma sel tum khat an zinga pakhat wa tu chu eng event a amoni lo thailo na wangin a inrol ani adon le hian elder gods ania heng elder gods te ho hi arts biosphere sentient life force pakhat demiurge ka shin te ho ania heng elder gods te hi magic hilti theina thaber nei sa in an lo piang vekani tam takan omnuala alar zwal pali set kithon ostu le gaya te ania set le kithon te hi mi pa ve ve ania ril ru thalo le thim sa in an lo pianga ostu le gaya te hi me siani in mi fel ve ve an ni thungani engtike mo live vel chuan ostur chuan elder god chau hi khoi huna emo akal sana chumi nu kum sing khata chuan ghost in kara chuan in thik na le khak na chu aron piang tana anin mil thei talwa anin dauta anin ne in anin ti cheton ta zelani god chau chu tin set hian a god puitea ei chuan an power kha a hi panga ama kha achak le sat don ti sia ti chuanin a ei ta zela amai ro chu ei vele chuanin ram huai demona achang ta de ni set hi midang po chule churi chuan anin ei ton ve ta zela demon ram huai a chuan an chang ta sup supani elder ghost ho chu amai ro chu he ghost te ho zinga hian ril ru bol lo ve dulo ril ru thiang lim big pakhat gaya chu om hlo maya gaya hi goddess of art ania gaya chon he thil ti top thum hian anma ni hring tu le siam tu demiurge ka kha asamon chuak ta an siam tu demiurge chu ron chuakin gaya nen chuan pum khata anin siama churi chonin atum ti dasan go chu alo piang ta ni Sun God Launita atum chuan elder gods ho in do chu thelatuma amaira chu van doi thak takin ama ngei po chu aril ru chu aron korap ve chanta a ti chuan le elder gods te ho chu tam tak chu a ei tarfeka chu tianga elder gods te ram hmoya chang to nu a ei treu chuan ama chu a aya ram hmoi la le zuala ron changin demigorg ti alaunita ni ti chuan demigorg chu eater of gods pathian te ei tu tia hriat alo ni ta ni hetia gods ho ei treu hianin vani thak takin set le kithon te chu flickery redeem sa le serpentia anlo tlan chheman hlo ani demigorg hian ai ve man lo tina ni demigorg kan aron umzui thei to lo na turin khovela tangkhan anthil ti theina mangin anin benisha anuwa po an kile thei to don lo ni heti hun lai ve tho hianin Mephisto Saitorak Dormammu le Vishinti te po kha anau tlan cheve thawa pocket dimension a hian an panga hian an tlan siani anuwa demigorg chuan elder gods ho e tranga a energy absorb ho zong kha a release le efeka ni sanbula han thlok chawa atuma chona chang thalea demon ani to lova a felle tani ama chu tin elder gods dang demona changte ho kha ni the gods tiavo anlo ni ta a necroman mandrax nox dogon le adangte ania dark gods ti tepon an ko thoni nichine elder gods pakhat indona rap thak tak thlen ma kumsing khat malama a elder gods puite lo chuasan to ashtur kha indona zo nu chuan aron kir leya achi puite chunga thil rap thak tak lo thlengka a sheve chawani Ghost paliti ho chu anin remlo na chu da tha in crossroad an ti chu an siama an du huna anin mu theina turle an pali inkara nakin zela engthila po
aponga panga lo inrol boy lo turin thu an thlung ta ni ti chuan set le ki thon te kha dimension danga anom to kan ti to kha chuting bokin ostul le gaya te po an ma khwa turan ti fel veya ashtur hi astroplane a oma gaya hi aulona a ombokani chonin le thil poimo tak pakhat ki thon kha atlan chiat ma khan a evil work le dark magic spell zong kha lekha bu pakhat se theilowa chuan a zieka dark hollow chamber a ziekin tlang chung wonde guru a ziekani he lekha bu zia hi dark hold kan ti hi aloni ta one die scarlet witch ni tir tu le chaos magic petu kha anio he dark hold hi khovel arta hiana kalsan deya a spell book manga mishing te a influenzel theinan le ama an worship theinan ati bokani ti chuanin gaya kha art khovela alolo omshia khovela nunna nei shrim thil siam sang te ngai turin khovela hian alo om nufual shrini hei wanghin gaya chu mother goddess of art ti aloni tabokani nichina Mephisto te Dormammu te Saitorak te ho pocket dimension a antlan sia kati kha pocket dimension chu reality section pakhat te ve tak rifta space le time chawa lu theina mun dimension dang ania he pocket dimension a hian nun na reng omlo ani anuwa chuan elders of the universe anti chu anlo omlea hang the champion, the collector, the gardener, the grandmaster, the runner, the astronomer, the possessor, the trader, the contemplator, the challenger le, the promoter te hi anni ho elders of the universe hi chu race sang in sopol anni thunga elder ti minghi anin veka an ma ni race chewa la dam chuak om chunte anni vekani han powerful chung si lovin an upave ringot ani an mani ho hi chu Paul anga char ang khan anin tlo po ngai lem lava sang vekin an thin berani elders of the universe an lo nu fe hian rei sang te chu planet sang a chuan an lo tran ve zela ti chuan le cosmic being lian tak celestials ti ho khan chung bing sang lo thar te chu evolution an lo nei chodan vel te chu thi thlain experiment te chu an ti chana heti hun la hian alien race lar tak Krili Skrull te po an lo to a Krili Skrull te ho hian celestial so hi ngai sangin celestial so hian an influence ani heng ho hi anuwa celestial so chu khovela chuan local ve in mishing te a chuan experiment te an ron ti ve chana he experiment a hian eternals le deviants te chu an ron siam chuak ta ni nijina kan soitak ang khan khovela po chuan celestial pakhat alo pian ve theinan khovel chu wom le ek atan chuan an ron mangani ti chuanin hnuwa mixing then khat te chu super power te an peya hemi changhian marvel universe arta chuan mutants te le superhero sang an lo chan kha alo ni ta ni tin eternal so chuan war sang te machonin uranus planet ale saturn's moon titan te chuan anin beng bel ta hloma an melma deviants te ho po hi technology lama an sang ani tin alien ho khan eternal so kha khovela an lo to tin sia chuwang chuan khovela mishing te a khan superhuman race siam an tum ve ta ti chuan experiment ron ti in tuna inhumans kan ti te hi an lo chuk ve ta ni